Habakaran syakipat ba haka jinglang kebalalong haka sinong balkuri, kathan kebadan haka than marman hari boy. Uba Meryl Bonds MLA ka nongpo, ulaong baka surok na nongpo siya umdan bat kabami siya du sunapor, kabadai kaway na kisurok kebadan kam hari boy kan sa urlong no asyan. Katay ka jingkren da utay MLA kadeh kasingi kaba ulalit ban pelipat ba, ya ka Information and Communication Technology Labs, hapo ka school balkuri apa primary school, kabalayo ya ka jingpen mang tingka na kasorkar jela. Habakaran haka tiga singi uba Meryl Bond, ulaong ru bakum unong mikmat uba kipat ba kila jit biang ya hakasian ke baar. Sengut hu halor kajing kabalaya kendu da kipat ba kiba penan kami ketika surak. Namar kajing sniau ketika surak kalawan ra ajing syaba palat ya kipat ba haka tiga than hi baro kawai. Kibaladan lang haka tiga singi balapli ya ketika ICT, kikan top ya uba vinyang lang DMC SSA SEMAM Riboy District, kumu sumbut kongsan, uba Rapel Klein Chairman Managing Committee, kinong hikay bat ki khanak school bat ki way. Nagbenta yung trailang, yung tristom yung pi ban pendiang nagbenta ka secondary school po kanang sinong yung kadaw pa kabakulsan let's say bun gi kana school yung kisyon type no lane ki late tang stingkor kadai kajinjay pala na ki school ki badol secondary abang pai siya ki tan priya kataro ka bajnay abang pai siya ka shamdan katuro lay kadon hadu kumba kundai siya kumenta tebo nang ni ki kundi ti yung kilong ki badut nagta kadaw ki ino tang stingkor kaya kani kapor kani kasing nagalyang yung nagkatpat na pi kantan na kabenta ka secondary school banpanyo yung kata kilat kantam bansiw ka salary nagbenta kinungkay nama kani ka area nidon kumba south nong lanisan sinong nidon tang kaway ka secondary teteng misnya du jingkerman bad nidon ru kamiting ban perkhat ki pararong ba lani ki reu kinong yalam mo nang sedang nilala ban sedang bat ban bu yang mau nong rim kendrei kunon panjajaka penting kapenduk mensim ba nun penduk yang no ya kanai ka secondary kuntai ka don gijing perkhat te hakane ka por na tepat ya pi kun ki officer na ka education department bat i sar bat du Meryl Bonsim na tepat ka buron baspun yung pi ba pun singawa man peglam na ka benta kanai ka secondary school yung lamar kumbang ang menemo hadai pai sano kalong ka bajngai kunta ladamang kapala ladadon kilat kilenti na tepat ya pi singawa ban ai kalat kilenti banyak ban Krisyan dia kena ke school ke jung. Mulai hadu ar hajar ar pura kena semua cerekam ni. Kum beli yang penting kenapa kena ke surok ru. Kadi ban long koloi kat bala ke first phase ke banadu nanong pom dan adu hapom ciri kan poi ke first phase ratusan kilometer. Agaba ngin yele kat bala komnom no haswa ke financial year dong senam arja pusau. Agaba kadi ban urlong no na benda ban suk ki ba kinong lek kinong wan lat balong gomba song chat mo ong gobu ni mo te gala sini ka ke surok te den rengi skam bakat bala na kalian dengar kum MLA jong fi kira penjau buru ngan nom song thai ban wat ladaki tin pukian ki babun ki dan ubeli nom ino kajing dua jo ki ba kilong sem kan urlong kene kam na wanom song thai ban tri ban penting kenapa kene surok kan urlong bat kiwi de ban ni sokmen ba kajing la jungi menta bat pendrum ya interstate border area development program bro sinong jumpi ko hablang ko mong pi mene ya ke classroom ngne begini persang menpet yang tupat kiwi ro lam di surok la bende footpath la bende ki indoor bar la bende gobun kini gini mentoy ko pi pen sayo kum ki pat ba kum no bikmat nganom le siliang yeno ro kata gade ke jingisha hakaba kanu sno election kelakut lam nang gisnong giba kersan lam nang gisnong gibom kersan yang ngaru compare kata de kamera mendengar kumu emne kalong ban ai giding syakri ya ki pada ya gisnong baro klem dan yo yang kemat kesnong gobehe nek kesnong goberit kesnong ka ba kumno ro tendre yang ai giding rap
naga benta jong kini kisnong lung ba kiskin ke baper bangila banyarap naga benta jong piban ga sokmen bagani kisnong kini ke school bagi tela sengru ngalum ino bagi indon terkat naga benta ban pentikna bagi kam hapo jong kini kisnong bak kadong katanya bro hani acan la bende ya pamciri lam de juwe lam de ya rong hilik ing area pakam chan sam cunong ya ni pidan hajan ban pentikna begini rap kumju ya gini kisnong ru hadi por kipan wan di